undi never yarabivuze president never sibo watangiriye mu kwicuri uri muri noro bakakwirukana bakakugeza hano ugeze ugasura ukabona ko ibizo bitagikunze no ukaza kwisha abo mu minembwe ukabishira iwabo nabwo tukaba twahagukuye n'ubungu uhaye we organize kandi musubire wongera ugaruke. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaye ikaze. Iyi ni yasaha tubagezaho amakuru tuba twabateguriye by'umwihariko aribanda ku murongo w'urugamba hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no makuru ari magenda avugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka munyemerere tubanze duhere hariya muri kira gihugu cy'u Burundi harimo akomeza kuvuga imyiteguro myinshi cyane bikaba byateye ubwoba abaturage batuye hariya muri kare agace ku Burundi. Kira gihugu cy'u Burundi cyari kimaze igihe kirekire gituje gikomeza gukohereza ingabo zacu hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko noneho kugeza ubu ngubu turimo tubagezaho amakuru urugamba rwahinduye umurisho abarundi batangiye kugira ubwoba barimo baratinya icyo bita Red Tabara. Nyuma yo kubona bamwe mu banyamuryango ba Red Tabara barimo umuvugizi wabo uwo bita Pamela ndetse hakaba hariho nabandi benshi bashigikiye Red Tabara ariko bakomeje kwidoga bavuga ngo amacakubiri ari mu Burundi ateza akavuyo gatuma hari bamwe mu baturage babangamirwa bagomba guca ako kavuyo karimo kabera hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbasabe munyemerere ndakoresha audio twahawe na bamwe bari muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Reka mbasabe munyemerere dukoreshe audio y'umukobwa utari Pamela nawe uri muri bariya bake ufatanyije na bariya ba Red Tabara. Dore ko Pamela yavuze ngo ntabwo ari njye nyine mubona hariya harimo nabandi kandi twagurutse kugira ngo tubashe kubohora igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka mbasabe kugira ngo mubashe gukurikira. Uko yaremwe umuziza ivyiyumviro vyiwe dutegereza twese kubana mu mahoro singombwa jewe nawe we twumvaga singombwa je na rero node mudushikikiranire ndamwemerere ivyo abwiye byose mugabo ndamwubahira ibitekerezo vyiwe n'abakubahiriza ibitekerezo vyanje. Ico nico Red Tabara yahagurukiye gushiraho kirazira mu Barundi, kirazira guhohotera kiremwa muntu, kirazira gusahura itunga ry'igihugu. Uno munsi dutwawe n'abasuma. Barundi iyo muriko muravuga ngo ntimushaka intambara ngo murabona yuko igihugu kigeze ahatemba ngo mugani mushaka intambara. Wow, intambara tuyirimo mwavyanka mwavyemera, intambara deja tuyirimo kandi nanje ndemeranya namwe pe nta ntambara ashigikiye. Mugabo murazi umuntu ashigikiye intambara, umuntu ashigikiye intambara ni CNDD-FDD niyo idashaka kwemera ibiganiro. Sino twebwe Abarundi twakuriye mu ntambara tuvukira mu ntambara, nta gihe na kimwe Burundi butigeze buba mu ntambara. Nta Murundi rero yo kwicara ngaha ngo yifuze ko Burundi aba intambara. Mugabo nta mahitamo bajya bicanyi bariko baraduhereza. Bobo bazi yuko inyishu ziri mu ngumi, inyishu ziri mu gusesa amaraso ya bene Burundi. None tugiye gute? Twicare tubone igihugu kitadupfana ijoro n'umutaga. Nta muntu ariko aravyana ngo aheke, nta muti nta kintu na kimwe cyo kirafunkisiona mu gihugu. Kandi turazi ko n'abasendede benshi cyane hari abumvirije ya Red Tabara, hariho abayumva benshi cyane mugabo batubahuka kuvuga, batubahuka atagira bavugira. Hariho n'abirirwa baravuga ngo nimuze nimunyaruka ahubwo muze mudutabare mudukure ko uru rusuri ruhagaze ku mugongo. Wewe nawe sumirinda uno musi rukuragaburirwa na CNDD-FDD. Reka ndakubwire Nkurunziza yaragwaniye CNDD-FDD uno musi ari hehe? Uno musi ari hehe? Ndadaye ari hehe uno musi? Why not matuko twicana ijoro n'umutaga? Mwanka guhereza amahirwe Red Tabara. Nimuyiha amahirwe kuko na CNDD-FDD yarishije amazira y'intoki abana b'u Burundi, yica itongora, yatera amabombe amagrenade ahantu hose. Mwarayihaye chance iraza uretse ko yaje iribagira n'icyatumye baja mu ishyamba. Mugabo ntavyo bari gushobora kubera iki? Kubera ko bagiye bazi ko bagiye guhabuza ubwoko.
umuntu wese uzogenda mu ishamba uzi ko ugiye guhaguza ubwoko nta kintu na kimwe uzopfa warashitseko. Reka guharanira ubwoko gusumba uburundi, reka gukunda umugambwe gusumba igihugu cyakwibarutse. Ejo iyo migambwe izovaho mugabo uburundi buzoguma bwitwa uburundi, kandi nawe malgré ma nationalité ufise malgré passeport rouge ufise cyangwa za hehe zose ufise ntabwo umuntu azo gukuramo kwita umurundi. Nimuze dukunda igihugu barundi, nimuze dukunda igihugu, muhagarike ubukunzi bw'inda. Turabizi yuko ibyo tuko turavuga abarundi mwese muravyumva, yaba ari n'abasendede ko hariho abasendede. Je n'ukuri nahora ndagira amaspace cyane kuri TikTok, niho duhura n'abantu biswe imbonerakure zikadutuka inda, kumva yuko ushaka gufungura uno munsi utazi mugabo ko abo wavyaye. Muramwumva cyane uyu nguyu nawe akaba nawe yarangije kugera muri Red Tabara yunze mu ijambo rya Pamela. Urumva ko amagambo yabo arimo arashaka guhura kubera ko objectif zabo ari zimwe, ari ukugira ngo babashe kureba uburyo barengera bamwe mu barundi barimo bagenda barengana. Aba barundi bamaze igihe kirekire barenganwa, bakarenganwa na CNDD FDD kuko turimo tubyumva abarundi bonyine babyivugira. Iyo tujya kubivuga ari nkanjye urimo ubivuga wari kumva ko nkoresheje amarangamutima yanjye cyangwa se ukumva ko mbogamiye muri CNDD FDD. Ariko kuba ubu ngubu mvuze iri jambo noneho n'abarundi nkaba nunze muryo abarundi bavuga byanga byakunda ukuri kwabyo, uraza kugutora ubashe kumenya uko bimeze kugeza ubu ngubu. Gusa kugeza aya masaha nuko uburundi burimo buragenda bututumbamo imirwano myinshi ikomeye cyane ishobora kuzica bamwe mu baturage b'u Burundi, mu gihe Evariste Ndayishimiye ariwe perezida w'igihugu cy'u Burundi atabyemera ko baganira. Ico gihe igihugu cy'u Burundi kizakomeza kujya mu kaga. Bitutumba cyane bishatse kuvuga ko Red Tabara yarangije kwiyongeramo imbaraga nyinshi cyane. Barashobora kwibaza kuki Red Tabara imbaraga zirimo zigenda ziriyongera kubera iki? Impamvu imbaraga ziyongera hariya muri Red Tabara nuko itotezwa ry'abarundi ririmo rikomeza kugira gute kwiyongera muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Nukuvuga ngo nyiri Burundi uyo urongoye Burundi nkuko abarundi bakunze kubivuga ntabwo arimo yita ku byifuzo by'iki by'abaturage. Reka mwumve undi mugabo nawe uri muri Red Tabara, wumve nawe ibyo yatangaje. Nibyo nimo kubabwira ngo mu Burundi byakomeye, mwarangiza abantu bakavuga ngo yanugukabya. Ni mwiyumvire aba bantu bari hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Mwumve ntabwo nibanze mu bintu bijyanye no kuvanga, no siniko navuga, ariko niko mbita impamvu aba badede n'abantu bafite ideology uvanga mu kuvutuzi ko turamwanya ngo muteze ngo ubugaruka twabwira gute. Uyu munsi muri mwebwe mwigira ngo murabahutu biyemera kuri intwaro y'abadede, nimwe mugowe ahubwo cyane gusumba cya gihe hatwara bariya mwavuga ngo n'abatutsi. That's why mbabwira ngo ababitwa ngo n'abahutu bafise ideology ntacyo bashoboye. I swear to God, ntacyo bashoboye. Na ngaruka kuri Pamela. Kuri Pamela bamubonye ngaha baravuga ngo urumva rero ngo Pamela ngo yagiye gukora urugamba nk'ujya ngo n'umututsi. Nimba Pamela bamufata ngo n'umututsi, umututsi nk'uko mubivuga nyine aremera agapfa for truth. I tell you, umututsi wabitwa ngo n'umututsi nk'uko ndabibona mwabafashe aremera agapfa agapfira ukuri. Muga aba bafite amavangura bitwa ngo n'abahutu, ibintu bibiri byonyine uba ibiryo n'abakobwa. Ibi ngibi nawe uyu mugabo urimo bitangaza murumva ko ari umurundi uyu nguyu urimo bitangaza agaragaza ko uburundi buri mu kaga ndetse kaba karimo amacakubiri cyane bakomeza gutoteza bamwe mu baturage b'u Burundi nk'uko abarundi bakunze kubivuga abo mu bwoko bw'abatutsi. Ndore ko byagiye binavuga cyane muri iyi mirwano iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bafata abo mu bwoko bw'abatutsi akaba aribo bashira imbere ndetse ngo bana bashira imbere bakaba bamwe bagambanirwa bakicwa bashingiye kuri CNDD FDD ngo kubera ko bo tibashigikiye ico bita CNDD FDD. Iri totezwa ry'amoko rishingiye ku moko iri niryo ryatumye Red Tabara ikomeza guhaguruka kugira ngo ibashe kurwanya iri totezwa, babashe kurikuraho abaturage b'u Burundi babashe kugira gute babashe kubaho bafite umutekano wuzuye. Mu gihe aba barundi
batabona umutekano mu gihe nako Red Tabara itabasha kubonera abantu barundi umutekano n'ubundi bakomeza bakagira gute bagatotezwa kandi nta muntu ujya utinya ngo arapfa ahubwo ahaguruka kugira ngo nashaka pe ariko arengere abasigaye bazabone amahoro. No kuvuga ngo uyu nguyu turimo tubona hano wahagurutse cyangwa se bano bahagurutse bo muri Red Tabara dore ko ari na benshi cyane hari n'umukoloneli wavuzwe warangije kuva muri FDNB ubu ngubu akayarangije kwiripotinga muri Red Tabara ku munsi w'ejo nibyo twababwiraga ko hari amabatayo arenga ngahe yarangije kwiripotinga muri Red Tabara bakaba bari muri ya misozi miremire ya Minembwe. Bamwe nabonye muri comment batubwira ngo murimo murabesha ariko kugeza aya masaha hashize iminsi 2 babwiye ayo makuru ariko kugeza ubu ngubu murimo muragenda mubona uko bimeze kugeza aya masaha ndetse no mu Burundi barangije kubibona ko Uburundi bwarangije kwinjira mu kaga gakomeye karemereye cyane gashobora kuba ako kaga kateza igihugu cyose cy'u Burundi intambara. Ibi byatumye kurikira kugira ngo mbashe kumenya ibyo mu Burundi barimo babivugaho. Hari umugabo ukunze kuvuganira u Burundi cyane nago nzi icyo ashinzwe ariko afite titre ikomeye cyane itari direct iri indirect akiyita n'umupasiteri umugabo bita Mbayahaga hari icyo nawe yatangaje. Reka twumve icyo yatangaje. Bese abandi badakorera kuko ndarubuze ko mezo nama zaje mu Rwanda yazijemo kandi yorukiye Uganda kaza n'imodoka muri yazibayemo mugabo nibaza yuko iyo hagaze muri ico gihe bamukoresha nk'umuntu w'imvutsi sibyo umuntu bavuga ko ari nk'umusasaruza akomeye kandi uyu nguyu yarimo avuga ngo bamufata nk'umuntu w'imvuzi ngo cyangwa bamufata nk'umusesenguzi ukomeye ati amera nk'ikirumira habiri. Uyu nguyu niwo bita David ni Pacifique nini nahazwe naka kaudio kandi tumaze kumva haruguru nake niwe wagize gute niwe agatangaje mu nyanganire ntabwo nari nigeze mbabwira ko ari we wari uri kuvuga ariko uyu nguyu urimo uvuga ubu ngubu niwo bita Mbayahaga uyu ari kuvuga ni Pacifique nini nahazwe bakamuha ibyiciro bimubwira yuko ibyo avuze abantu benshi babyumva kandi babifata nk'ukuri mu gihe nk'iki n'ukuri ntibagira impuhwe z'abana baburi muri keke abo bana bariko bajyanwa gusukwa muri Songo bajya no kuvuza umunyabwiza ujya nuko bamufashe ni benshi baguye ikongo bari mu ntambara za M23 bari mu ntambara za twirwanye ni benshi baguye Kongo. Abo benshi arimo avuga baguye Kongo barimo bakora iki? Baguye Kongo bashowemo n'uwo bita Neva. Ese uyu mugabo bita Mbayahaga yaba yarangije kubona ko abana b'abarundi bashowe mu ntambara? Uyu mugabo bita Mbayahaga ni umuntu wagiye uhakana cyane ko abarundi batarimo bapfa ariko ubu ngubu mu mvugo ze mu byo arimo kuvuga aravuga ngo hari benshi baguye muri Kongo baguye mu ntambara za M23 baguye mu ntambara z'iki zatwirwane abangaba nabagiye bava hehe hariya mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD FDD bakaba baroherejwe nande baroherejwe na Evariste Ndayishimiye bafatanyije n'agatsiko ka CNDD FDD. Icyo twibaza Mbayahaga yaba yarangije kuva ku ruhande rwa leta akaba yatangiye kuvuganira bari abasirikare kubera ko abona barimo bagenda bapfa. Reka dukomeze twumve ibyo ari kuvuga. uhamagara abantu ngo we wachere ngo twe tugeze ku irembo ngo turi kurugi ugeze urugi kuko hari abana bariko barajya ngo batazi ibyabaye demirikende batabibonye bari baticogiye arimo aravuga kugeza aya masaha ngo ese abangaba bose barimo bavuga ati abavuga ku maspesi abavuga ku macano atandukanye abavugira hanze ku matelefone abavugira mu tundi duce dutandukanye atese ko mutabaza ngo tugende tuje muri Red Tabara mwebwe mugeze muza mugeze ni muvugaho mugeze muza muvuge aho mugeze kugira ngo natwe duhaguruke tuze tubasange ariko mwarangije kutubwira mwebwe aho mugeze mugiye mutavugaho mugeze murimo muraduhisha murimo muradushira muki mu gihirahiro niba mudushira mu gihirahiro twebwe ntago turamenya ikiri bukorwe ariko mugiye mushaka kuza ngo dufatanye ni mutubwira aho mugeze baza mabi yabaye ubu bariko basongoma kambi bagira ngo barore baje kwiyandikisha baje guhabwa ibigwanisho bagira bagware n'igisirikare batera igihugu akamuje ndagereza ku babyeyi ntibari abana babo hamwe bariko bafatwa ku ngufu nabo yego ntacyo ariko ubwo n'ubundi ni kungu mugabo bishoboka abantu ntibahagaze abana babo cyane cyane abari ngaha mu gihugu ntihagire umuntu umwana wiwe atoroka
canke ngo aje mu bintu by'amanama bitazwi. mwumve Mbayahaga ukuntu ajya agenda yivuguruza, arimo aravuga mbere ngo abarundi bagize gute, ngo bagiye bagwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba bafatanye abarimo bahangana na mama 23 ndetse na twirwaneho, ataba bose barashize. Ariko ageze aha ngaha arahindutse muri konkirije ye, aravuze ati kugeza ubu ngubu, ati ndabwira abavyeyi mureba abana banyu, ati cyane cyane abafite abana hano mu gihugu indani, atabo ngabo mwirinda abana banyu bajye mu manama mutazi cyangwa bajye mu manama atandukanye, ati barashobora kujya mu mitwe yitwaje iki, yitwaje intwaro. Ibi ngibi nibyo Mbayahaga arimo agenda agarukaho. Byane ibintu ejo ngo mwana azogira ibibazo, umuvyeyi asigara yivumbereje, yarabwira abana batekereza igihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, igihugu iterambere rikorera kuri bose. Ivyo byose abantu bakwiye kumenya uno munsi igihugu kiza imbere y'ibindi byose. Naho twuba tuvukana, naho twagumva muri mu nama ariyumva, sinshobora kwemera ibiganiro ngo bene bijyaye muco nja mu rwego nanjye muri wapi. Nguwo Mbayahaga muramwumvishe ibyo yavuze, ariko muri konkirije ye ibyo yavuze muri introduction, ibyo yavuze muri development bitandukanye n'ibyo yavuze hehe muri konkirije. Atangira arimo avuga ibibazo biri mu Burundi, ageze hagati atangira kuvuga uburyo Uburundi bufite ibibazo byinshi bitandukanye, avuga uburyo abasirikare be bagize gute bapfuye, agiye gusoza agira ababyeyi inama ati uburyo abana babo bagomba kubarinda kujya mu mitwe yitwaje iki, yitwaje intwaro. Ibyo ngibyo yakomeje kubigarukaho. Ese niye mpamvu Mbayahaga arimo agenda agaruka kuri ibi ngibi? Ibi nibyo ngiye gusesengura neza mbabwira uko bimeze. Ari ibyo uyu mukobwa wa mbere watubwiye Grace ibi ngibi yatangaje, ari ibyo uyu mugabo bita Ninazwe Pacifique yatangaje, ari ibyo uyu mugabo bita Mbayahaga yatangaje. Ibi byose bifite avantage pari abarundi, ariko noneho ibi byose barimo batangaza bitandukanye cyane n'ibyo CNDD-FDD n'intego ya CNDD-FDD ifite kugira gute gukora. CNDD-FDD iki ifite ntabwo ifite kurengera abaturage, ahubwo CNDD-FDD iki ifite ishize imbere inda zabo zabari abayobozi, nizishize imbere kugira ngo babashe kubona ico barya, ariko tibashize imbere kugira ngo babashe kurengera umuturage w'iki w'Uburundi. Ngaruka kuri iri jambo uyu mugabo avuze Mbayahaga. Mbayahaga aratangaje wenyine, aravuga ati kugeza aya masaha nuko Uburundi ari cyo gihugu kibayeho neza, ati nicyo gihugu gifite ubutunzi bwinshi kuri iyi si, ati nicyo gihugu gifite abantu babayeho neza. Ariko se cyaba gifite ubutunzi bubayeho, inyuma y'u Burundi hari ibihugu bitatu gusa nibyo byasigaye biri inyuma. Ibyo bihugu bitatu nibyo biri inyuma gusa ku isi, ku isi nibyo biri inyuma gusa, Uburundi bugafata umwanya ukurikiyeho. Niba Uburundi kugeza aya masaha bafite ubukene bungana kuriya, bakenye birengeje bidafite urugero, barangiza uyu nguyu akavuga ngo nicyo gihugu cyiza, arakomeza ashuka abarundi ntakura arimo ababwiza. Kimwe nuko nakomeza kubashuka gutya bakabasha gutahura ukuri kwabo, bazabasha kuguhagararaho barebe uburyo batsinda iki, batsinda icyo bita CNDD-FDD. Buya CNDD-FDD kugira ngo ikomeze iyobore bigeze hari nuko gusa Uburundi budashaka kugira ngo bubashe gusangira nabandi ubutegetsi, nkuko twumvishe na bamwe bagenda babitangaza. Gusa reka munyemerere dushiremo update zirimo zigenda zivurwa mu bihugu byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza aya masaha uduce bita Musufe, hano Musufe ndetse na Bibindi n'ahantu bita Nagatete na Mirimba, hano harangije kugera abacancuro benshi cyane batandukanye. Aba bacancuro bakaba baje kugira ngo barebe uburyo bakomeza guhangana n'ingabo za Repubulika n'ingabo za M23. Ahangaha bageze ni uduce tuyobowe na M23, ariko niba baratwinjiramo barashakisha uburyo batwigarurira. Muri tuno duce twa za Rurambo, Gashama ndetse naho harimo harakomeza kubera imirwano. Uvirayo nayo birakomeye cyane, imirwano iracyakomeje hariya muri turiya duce. Gusa twebwe amakuru nakagaruka tugiye gukomeza kubakurikiranira amakuru mu yandi masaha, turaza tubabwira uko bizaba byifashe hariya ku murongo urugamba, ndetse tuzajya tubabwira nuko muri diplomasi byaba bimeze. Amakuru nakagaruka. Ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.